Kublai shibun ye pi ki parlok barok ki baju sew tenan ban pej ya kene ka video ha kene ka channel bat kene kalong ka jimen tiap na benta ka kamnong hikai bala penlaj da ka Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya te parlok sa pej ya kene ka video hadu bandakut bapnio ya ki jing tiap ba kambnya te token parlok ini sedang nok mentah hakaneka video. Ka Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya ka code application ye pi na benta ka post no hikai ha ka subject social studies. Bat ka tarik long interview kadai ha ka arpendriu tarik ujulai arjar arpusau. Te namta kene ke post no hikai namta ke subject social studies ki nombor ki post ki belaj ke don tang ka wei bat namta ki keran pule ki shim ki bela pendep ya ka Bachelor of Art ka badai ka BA na kanu ka recognized university bat kumjuruk pidei ki bela pendep ya ka BF bat namta ke jinsiu ka ba shipo wajar haka shibnai bat hakarta ka vela apply kadai hakarta ka ba arpo hadu live arsniam karta bat namanta ka application fees nil dan bat namanta ka selection process kadai lengba ka personal interview te kumno pila aban apply te perlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila aban attend direct ha ka walk in interview kaban long ha ka arpendriu tarik ujulai arjar arpusau ha ka por karwe beje am bat pihak ban wanra ya barok ki original document ha ka teka tarik long interview bat ka jaka long interview kadai ha ka school Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya bat ada pidon kano ka jin'e lane ka jimbumsyai namta kene ka kamno hikai pila aban kontak hakini ki nombor bangalabu haka screen bat kumjuru ngan bu a description jo kene ka video te parlok tang kini ki jiben tiap bat ada pidon ka interest ban apply kene ka post sengawa ban komen hakene ka video kublai shibun.